Orang kampung macam? Orang kampung tengok lu keadaan dia Yun, karena urang Berarti tengok teput berangkat. tepuk tengok Yun dia. Ya, kena taman lah tiga Yun. Nyo tengok bunga. Tengok apa cak kebun kan? Nyo tengok tak kebun bunga. Ya. Awal kebun Dia tu. doa ke bawah tengok ngaji mangat tak beda. Dua Yun. Malamnya insya-Allah lu awal Yun. Itu biar boleh dia kopi yang dah je Yun. Beklam dah anak lima kaya. Beklam. Anak lima dah beklam nilai. Gila mana lah Yun. Tengok beklam Yun. Oh, masuklah dia sila. Ha? Dengar. Mandum tengok beklam. Tengah mandung beklam Yun. Nyaman Faisal ko. Ya Yun. Ban ya blok kopi ya Yun. Tu teleponan. Tetep guys. Menyawa pekan. Longnya Sultan Yun. Sultan Long Yun. Layarna guys, tap guys. Yang cilok teflon pan cilok teflon. Kau Yun? Teflon. Yang cilok pan. Walid. Boleh di ikut bayar. Dina. Ada yang sama lama. Awaknya Bukan dia jawab agama. Awaknya aku mandi. Guys. Itu Leon. Ya, kupotan dengan dah. Lemah dah. Fauzan Azimah. Bulan tu naik ikut ran. Oh, lojah. Nah, bulan tu dengar ya. Tu gila dengar. Bulan tu dia jaga nak bekas tali melun. Dia lebuan dia Yun. Ayun kena tali orang kerawan ni. Yang tu punya nejak kena olam, nuwa kena olam bak lun yang tengok haki ni beda han. Ada budak Yun. Si beda tengok mengon jak uli. Tengok mengon. Dia ada kat long Yun nah. Mesti anak dengar. Dia pakai ju mandum kan, pakai ju mandum tiga berangkat ju. Yang Walid yang tahu jak liu uli. Kau malu. Itu yang terjadi kat maksimal keadaan tengok apa dia lu tempat je nak bak geli tak apa nak Yun. Lu nak kalau Pasal kan. Pasal tu ni. Ya banyak semoga betul cita-cita Ayun kan. Ya. Menyalir dalam rumah tangga anda tak boleh madu juga nak Yun. Ya. Gelantau jauh Bandung nak Yun. Ya. Jauh gelantau menjaga jauh puncak kan. Dia puncak je kan. Ya. Puncak rusak. Ku kli tapi lah enggak nak belanja Yun. Lampu tinggal bukan. Lampu tengah. Salim teman naik perang. Long Sultan long anak duk lah dia ada notang. Hai madra orang le sultan pun lagi lun. Ya. Ya Yun. Kenapa dong ku apa tik gitu sesuai yang Allah kehendak. Tak minta tabah ke tumi. Insyaallah. InsyaAllah tinggal tak boleh Yun. Alhamdulillah arsa bandi lun sehat. Yun sehat-sehat mami lun sehat. Balik Allah panjang nyo mantang si jame di kot lun anam. Oh Nabi. InsyaAllah tu Sultan long itik tinggal tak boleh Yun. Nyo laki doa witi tinggal keran tumi. Amin. Tap Singana yes. Singana. Turi lun yapit. InsyaAllah menyulun kalan lun turi. Goyang-goyang tu bukan. Yang goyang Yun. Tunggu istri kan goyang-goyang.
Patu motor gitu gempa. Layar nangis. Ngoh. Bukan kau pedip musik tak kapubun. Mereka cukai-cukai pelain yang tabung mentar lah di kapubun babe. Singa yang yang kapraya ngoh mati. Ni ka dalam kaca gopnya. Ka. Warnanya Pak Kutu bilang kaca, hanya dengan kaca goyang dengan kaca. Lun ane juk ngoh yang luk sukun salam. Nyan baru beres dumi. Layar guys. Layar. Dulu ya, lu mau temangat rumah malam berukah temangat lu. Katorle membuka 3 poin pemberian hadiah karena telah mencapai targetnya. Kata target. So ada target run. Pakai dibiat target pemberian hadiah kedua. Stop mawar guys, stop mawar guys. Ada cara. Ini banjar dumi. Banjar stop mawar. Bini ada kirim mawar lah. Ini kau nak udah kre demi masalah PK. Yang nang dong nanti yo. Pegang ada orang yang kali 5 kalinya kali ni kali udah kre lo, kali tip lo hana udah kre lo. Okey, welcome. Yang jelas kali baki yo no. Kre baju coba. Hello Kali baki. Baju. Okey, Cina. Thank you. Ya Allah dangku lo mental 80 sa kadang kena tu memang Bacut persaingan. emang sulam serimut. Kali 3 pemberian hadiah. Yang hadir itu. Ciban. Bangun kiri Cina, bangun kiri Cina. Natraka saya lagi mau. Udah deh. Kedua bukan lah deh. Dah beranya hidup apa? Enggak ada nak. Mali ketap mali. Bukan Dia dia. namanya membuat rugian ya, dia pernah lagi. Baik boleh. 20 Baik baik kita mau depeh motor lun depeh nyolon tu. Saya tak kerti Allah Quran yun. Suati. Sultan. Ngoh, ya ngoh. Sultan demi. Sultan, welcome. Singa yun. Welcome. Singa tap screen layarnya guys. Arkan welcome. Allah Tuhan ya Allah ya Tuhanku ya Allah. Ya Allah. Ya Allah alam ya Allah. Kait tadi miang lam pana dumi na le benda apa. Afalu fizaru. Kabar kali-kali dalu. Ini mau borono. Bravo no. Pondok Island. Dep. Apa yang nak kemudahan you, you kita po you. Ipak di benda demi. Dalam kawasan ni, pak dengan. Baru mau lun demi. Arkan, baru mau bayun lun. Pak di benda. Pun adik, apa yang nak kemudahan you. Dep. Jaga ujung ibu man. Jaga ujung ibu man. Ujung.